Ndagira ngo nongere mbifurize ibihe byiza no kubaha ikaze muri gahunda z'amakuru. Ni byinshi cyane bakomeza kugenda bigarukwaho uyu munsi tariki ya kabiri ukwezi kwa mbere 2026 kuri mwebwe rero mukomeje kudukurikira babwira ngo mukomeze murebe mu kuboko kw'iburyo handitse ijambo subscribe mukandeho kunzogera kugira ngo tukimara gutunganya amakuru yacu ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho ako kanya mu buryo butunguranye cyane. Rero ni inkuru iturutse i Qatar cyangwa se muri igihugu cya Qatar hari Doha. Hamaze iminsi haba ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo M23 ikitabira ndetse n'intumwa zihagarariye leta ya Kongo nazo zikitabira mu buryo rero bubabaje cyane. Abari bahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amakuru atugeraho navuga yuko adashimishije cyane nk'uko tubikesha kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda byakomeje kugenda abibigarukaho cyane. Colonel Nanga niwe hari amagambo akomeye cyane yavuze n'umuhuzabikorwa wa AFC M23 ikomeje guhangana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muribuka ko mu minsi yashize Kivu y'Amajyepfo navuga ko hafi ya yose yari yafashwe, bafashe mu buryo buvira ariko bakaza kuvayo kugira ngo bakomeze kubahiriza ibikubiye mu biganiro bikomeza kubera i Doha mu gihugu cya Qatar bigizwemo uruhare na Leta Zunze za Amerika zaje gusaba M23 ko yava muri mujyi wa Uvira. Amakuru yagiye avuga ko M23 yavuye muri Uvira ariko ntigeze ijya kure kuko iracyasaba ko hashyirwayo ingabo zidafite uruhande na rumwe zibogamiyeho, zitabogamiye kuri leta ya Kongo, zitabogamiye kandi no kuri M23. Ati kuko najyaho ingabo z'u Burundi izo bisanzwe bizwi ko zibogamiye kuri leta ya RDC, atari ko haje nk'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ati izo ngabo n'ubundi mu gihe zigeze kuza mu burasirazuba bwa Kongo byagaragaye ko nta ruhande zigeze zibogamiraho. Ati izo twazemera cyangwa se wenda hakaza Abanyamerika. Hanyuma mu buryo bw'inshamake reka mbanze mbahe andi makuru y'ingenzi agezweho hanyuma tubone kwinjira ku nkuru yacu iturutse muri iki gihugu cya Qatar i Doha. Mbabwire ko Amsterdam yahoze ari kiliziya yahindutse ahabera ibirori yahiye irakongoka. Kiliziya ya Wonder i Amsterdam yari yarahinduwe ahantu habera ibitaramo hafi y'imwe muri parike zizwi cyane muri uyu mujyi. Yasenyutse igice kinini cyane kubera inkongi y'umuriro yarwibasiye mu gihe ibirori byo kwizihiza umwaka mushya byari birimbanyije nk'uko bitangazamakuru byaho byatangaje kuri uyu wa kane. Umunara w'urusengero rwahoze ari urwa Kiliziya Gatolika ufite uburebure bwa metero 164 hamwe n'igisenge cyaguye muri iyo nkongi y'umuriro. Umuvugizi w'ubutabazi avuga ko yatumye rero inyubako yari imaze imyaka 154 itagishoboye kurokorwa. Umuyobozi w'akarere ka Amsterdam yitwa Femke Halsema yagize ati ni umuriro ukomeye kandi uteye ubwoba muri kiliziya yari nk'urwibutso. Umuriro wadutse nyuma y'iminota mike harashwe ibishashi bya fireworks nk'uko amakuru avuga cyangwa se feu d'artifice. Inkongi y'umuriro yavuzwe bwa mbere nyuma gato ya saa sita z'ijoro kandi yahise yiyongera iba impanuka ikomeye aho abashinzwe kuzimya umuriro bahamagaye ubufasha buturutse mu tundi turere two muri Buholandi nk'uko amakuru abivuga. Abayobozi bavuga ko igisirikare cyo mu mazi cy'Ubuholandi cyohereje igikoresho cyacyo gifite uburebure bwa metero 60 kugira ngo gifashe guhangana n'umuriro nk'uko amakuru abishimangira. Ibitangazamakuru byaho kandi byasobanuye uburyo umuyaga mwinshi cyane wakwirakwije umuriro mbere y'uko umuriro utangira kandi kugabanuka mu gitondo cyo kuri wa kane. Umubare munini cyane w'abatuye muri magorofa yegeranye n'iyi kiliziya bimuwe mu rwego rwo kwirinda nta muntu wakomeretse kandi abashakashatsi bavuga ko batazi icyateye inkongi nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle radiyo y'Abadage ikomeza bivuga. Icyakora abantu bakomeje kwemeza ko ibishashi byarashwe mu rwego rwo gusoza umwaka bishobora kuba byabigizemo uruhare kubera ko umuriro watangiye nko mu gicuku nyuma y'uko bitangiye kuraswa. Ubusanzwe Amsterdam yabujije kugurisha fireworks cyangwa se ku baturage mu mwaka wa 2020 ariko abaturage benshi cyane babirashe mu buryo butemewe hirya no hino mu mujyi wa Amsterdam. Icyahoze ari kiliziya cyahindutse inzu y'ibitaramo. Kiliziya ya Wonder yari inyubako yubatswe mu bihe bya kera yashushanyijwe n'umwubatsi uzwi cyane Pierre Kiepaz, ari nawe wakoze ibishushanyo bya sitasiyo za gari ya moshi za Rijksmuseum ndetse na Amsterdam. Iyi nyubako ntabwo yari igikoreshwa nk'ahantu ho gusengera kuva mu mwaka w'1977 kandi yari yarasubiwemo nk'ahantu habera ibirori.
umuriro wibasiye iyi kiliziya ni imwe mu mpanuka nyinshi cyane zabaye mu kwizihiza umwaka mushya muri iki gihugu cy'Ubuholandi nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Hanyuma uwitwa Corneille Nangaa uyu nguyu akaba ari umuhuzabikorwa wa AFC 23 agira ati Kinshasa imaze kwanga kwitabira inama zigera kuri ebyiri ku ihagarikwa ry'imirwano nk'uko byagarutswe na Corneille Nangaa. Ihuriro rya politike na gisirikare Alliance Fleuve Congo M23 rirashinja guverinoma ya Kinshasa gushyira imbere ibikorwa bya gisirikare nk'igisubizo ku kibazo cy'umutekano gikomeje kuba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuhuzabikorwa wa politike Corneille Nangaa avuga ko iki kibazo ari uko abona ko abayobozi ba Kinshasa badashaka kubahiriza ibyo biyemeje mu rwego rw'amasezerano ya Doha. Mu butumwa bwe busoza mwaka kuwa gatatu tariki ya 31 Ukuboza 2025 Corneille Nangaa yatangaje ko Kinshasa iherutse kwanga kwitabira inama zisuzuma ihagarikwa y'imirwano zari ziteganyijwe mu rwego rw'ibiganiro byo muri Qatar. Yaboneyeho kandi umwanya wo gushimangira ko ihuriro ayoboye yiyemeje gukomeza ibiganiro nk'umuti w'ikibazo cy'umutekano. Umuhuzabikorwa Corneille Nangaa yagize ati Alliance Fleuve Congo M23 yongeye kandi gushimangira byimazeyo icyizere ifitiye ubwunzi bwa Qatar, yemeza ko inzira politike yonyine ariyo izakemura impamvu zimbitse z'aya makimbirane. Ati intambara yatangiranye n'ubugome buhumye ku baturage b'abasivili abahitanywe n'ibisasu bitavangura binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga arenga ku kiremwamuntu. Ubw'ibyo ubutegetsi bwa Kinshasa bwerekanye ko aya masezerano nta kindi uretse umwotsi n'amayeri gusa yo gusubira inyuma ngo bongere intwaro, bongere no kwisuganya. Nk'urugero, abunzi ba Katari baherutse kandi gutegura inama ebyiri zo gusuzuma ihagarikwa ry'imirwano Alliance Fleuve Congo M23 yitabiriye hagamijwe gusuzuma ingamba zifatika zishobora kandi gutuma habaho kubahiriza byimazeyo guhagarika imirwano. Ubutegetsi bwa Kinshasa bwanze nkana kwitabira izo nama, banga byose kandi bahitamo igisubizo cya gisirikare. Yakomeje avuga ko igikomeye kurushaho ari uko imvugo z'urwango zahindutse inyigisho za leta, kubwe ntibikiri ibyo guhisha byarakiriwe bitezwa imbere kandi bigakwirakwizwa n'abayobozi bakuru ba politike n'abasirikare bo mu butegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomeza agira ati amatangazo ya leta akangurira urwango rushingiye ku moko n'ivangura byanyuze kuri televiziyo y'igihugu birategurira abantu ibidashobora kandi gukosorwa. Abagenderewe bamaze kumenyekana neza, bene igihugu bene wacu bavuga ikinyarwanda cyane cyane Abatutsi, byageze no ku banyekongo bavuga igiswahili. Aba banyagihugu bitwa abanzi b'imbere kubera isura yabo, ururimi rwabo cyangwa se ubwoko bwabo, bishwe mu nyamaswa rimwe na rimwe kandi ndetse bakaribwa, abantu bose babibona cyangwa se babigizemo uruhare. Kuri Corneille Nangaa, ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bwa Kinshasa bwahisemo amacakubiri aho guhuza abaturage ba Kongo. Yakomeje kandi ashinja Perezida Felix Tshisekedi gufata nabi ingabo kugeza naho azita abantu b'abasabirizi batagira aho baba, nk'uko aherutse kubivuga mu mbwirwaruhame mu bihe byatambutse. Mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina kuri Madame Louise Mushikiwabo. Uyu nguyu ni umunyamabanga w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, umunyamabanga mukuru w'uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Madame Louise Mushikiwabo yifurije abanyarwanda kuzagira ibyiza birimo ubuzima bwiza n'ituze ku mutima mu mwaka wa 2026. Ni ubutumwa Madame Louise Mushikiwabo yatanze yifashishije urubuga nkoranyambaga rwa X ku itariki ya 1 Mutarama 2026. Ati abashu ndabona mushobora kuba mumaze kubyuka n'ubwinshi ati bw'ubutumwa bwo ku itariki ya 31 bwagabanutse. Nizera ko nta twuma dupima abanyoye inzoga twaraye tubapimye tukabavumbura. Yakomeje yifuriza abanyarwanda ibyiza mu mwaka wa 2026. Nagira ngo mbifurize umwaka w'ubuzima bwiza, ituze ku mutima n'ibyishimo byinshi, abo mukunda bose ubwo nanjye ndimo. Ati Imana y'u Rwanda izababe hafi. Hari ba Petite na ba Petit ati shu nabonanye nabo ati muri no minsi mikuru turaramukanya ati biranshimisha cyane ati mugwiza urukundo n'imigisha glo hobe de nouvelle année. Mbese igifaransa mu kigeze hehe? Louise Mushikiwabo ni umwe mu banyapolitiki b'abanyarwanda bakoresha cyane imbuga nkoranyambaga, by'umwihariko agakundwa cyane n'urubyiruko kubera imvugo bisangamo akoresha igihe baganira. Yagize ati abashu ndabona mushobora kuba mumaze kubyuka, nambutiyaje ya message za 31 igabanutse. Nizera ko nta twuma twaraye kandi tubapimye ati tukabavumbura.
nagira ngo mbifurize umwaka w'ubuzima bwiza, ituze ku mutima n'ibyishimo byinshi, abo mukunda bose ubwo nanjye ndimo, ati Imana ikomeze izabarinde. Akaba ari amagambo ya Madame Louise Mushikiwabo, uyu nguyu yabaye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda mu bihe byatambutse. Hari andi makuru avuga yuko uyu mugabo yitwa Tycoon Ndahiro, umunyamakuru kuri Radio TV 10, akaba amakuru avuga yuko yamaze gutabwa muri urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umunyamakuru wa Radio TV 10 witwa Ndahiro Emmanuel uzwi nka Tycoon Ndahiro. Yatawe muri yombi tariki ya 1 Mutarama 2026 nyuma yo gusagarira abasekirite mu gitaramo cyateguwe n'umujyi wa Kigali cyaberaga mu mbuga ya Kigali Convention Center. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yabwiye itangazamakuru ko Ndahiro akekwaho gukubita no gukomeretsa, kwangiza cyangwa se konona ikintu cy'undi no gukoresha amagambo arimo ibikangisho. Ubu Ndahiro afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kimihurura mu gihe iperereza rigikomeje. Itegeko rigena ko umuntu abishaka gukomeretsa undi, umukubita cyangwa se umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Iyo gukubita cyangwa se gukomeretsa byateye uwakorewe icyaha indwara cyangwa se kudashobora kugira icyo yikorera ku buryo budahoraho, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo gukubita cyangwa se gukomeretsa byateye uwakorewe icyaha indwara idakira, ubumuga buhoraho butuma ntacyo yikorera, kubuza burundu urugingo rw'umubiri gukora no gutakaza igice cy'umubiri, igihano kiba igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko itarenze imyaka 10 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 ndetse atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. RIB iributsa abantu bose kwitwara neza ndetse kwirinda kunywa ibisindisha birenze urugero kuko biganisha bamwe mu nzira zo gukora ibyaha. RIB kandi irasaba abantu no kugira ubworoherane muri iyi minsi mikuru ndetse n'ikindi gihe cyose kuko bakarushaho rero kwirinda ibikorwa bigize ibyaha kuko kunyuranya nabyo bigira ingaruka zirimo ndetse no gufungwa. Nk'uko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwakomeje kugenda rubitangaza muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru akomeze kugenda avugwa, mbabwire ko abantu bagera kuri 40 nibo bimaze kumenyekana ko bishwe n'inkongi yafashe akabari mu Busuwisi. Byabaye kuri uwa 1 Mutarama 2026. Polisi yo muri iki gihugu yatangaje ko impanuka yarakomerekeje abantu bagera kuri 115, abantu 60 barimo kwitabwaho mu bitaro bya Sion, abandi barimo kwitabwaho ahandi kandi abenshi muri bo bararembye. Inkongi yatangiye agana saa 7:30 zo mu Busuwisi mu kabari kazwi nka Le Constellation mu gace ka Clermont-Ferrand mu majyepfo y'Iburasirazuba bwo mu Busuwisi. Abari bakarimo bizizaga umwaka mushya. Perezida w'Ubusuwisi witwa Guy Parmelin yavuze ko inkongi ari imwe mu kiza giteje akaga igihugu cyabo cyagize mu mateka. Ababonye iby'inkongi batekereza ko buji zari ziri hejuru y'icupa rya champagne ariyo yatangije inkongi, nubwo ubuyobozi bw'iki gihugu butari byabyemeza kugeza amagingo anga uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Urumva niba inzego z'umutekano zigena zitanga ubutumwa, aba ari ubutumwa bwumvikana kuko haba ari ibintu byinshi cyane bashobora gutwara ubuzima bw'umuntu mu gihe atabaye kwitwararika muri ibihe by'iminsi mikuru, uko abantu usanga nyine banezerewe, ibintu byageze ku rundi rwego ugasanga rero nyine bubuze controle arabitakarizaho ubuzima mu buryo budafututse. Dusaba u Rwanda ngo rutubwize ukuri ico ruhora u Burundi kugira ngo tugire ibiganiro. Ndayishimiye Perezida Evariste Ndayishimiye yagirije u Rwanda ko rurajwe ishinga no guhungabanya umutekano w'akarere kandi ko rufise ibyifuzo bibi ku Burundi. Ijambo yashikirije mu kwifuriza umwaka mushasha abarundi, Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yashize isano hagati y'intureka zibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umugambi wo gushaka guhungabanya Burundi. Yagirije kandi u Rwanda ko rukibitse abarondera guhungabanya Burundi. U Rwanda n'u Burundi bisanzwe birabana nibi kuva igihe Burundi bwinjira mu njyane za politike muri 2015 bitewe n'ingingo y'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yo kwitoreza ikiringo cagira gatatu. Abatavuga rumwe nawe bavuga ko cari giteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Iyo njyane zagiye kunyurwa n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi ku itariki ya 13 Sama 2015 bari barongowe na General Godfrey Niyombare. Uburundi gushika ubu ubandanya bwagiriza u Rwanda ko ari rwo ruhaye indaro abo bagerageje gusenyura intwaro. Ikicuka kandi
cagiye kinyurwa n'intambara ziriko zirabera mu buseruko bwa RDC zatumye igisagara ca Uvira gifatwa n'umuhari wa mama kwa gatatu leta ya Kongo n'abakungu babandanya bemeza ko ushikiwe n'u Rwanda ariko rugo rurabihakana. U Rwanda ruvuga ko gusa ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi. Mu ijambo ryiwe Perezida Ndayishimiye arashima ko umubano w'igihugu ciwe n'ibindi bihugu vy'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko East African Community tumeze neza keretse u Rwanda. Ati nitunezerejwe nuko u Rwanda rutarajwe ishinga n'amahoro mu karere mu ibindi bihugu bikora ibishoboka vyose ngo bibane neza n'ivyo bihana irubibe biriko birabera mu gihugu gituranye. Ati kibanyi ca Kongo turabikurikiranira hafi na cane ko ico gihugu gitera Kongo dufitanye akazika. Ati kuko arico kiguma kibungabunga abicanyi bahigira Burundi. Ati nta kitwereka ko rero ko inyuma ya Kongo atari Burundi nkuko mbere abo barundi bimbura kimaze ati bakirimbira mu Rwanda ndetse na Buraya bavyivugira. Perezida Ndayishimiye avuga ko Burundi budahengeshanya gusaba u Rwanda ngo rutubwize ukuri ico ruhora u Burundi kugira ngo tugire ibiganiro bitorebwe umuti atakirononekara. Atariko ikibaje kandi giteye amakenga nuko atana kimwe uburongozi bw'u Rwanda ati budashikiriza cotuma batera u Burundi. Ndashimiye asaba bishoboye rero kumvisha u Rwanda ko rwo kwemera rugashikiriza abo yita inkozi z'ikibi kugira ngo zishirwe imbere y'ubutungane nkuko natwe duhora tubikora iyo hari inkozi z'ikibi z'u Rwanda zije ngaha iwacu mu Burundi. Ati ivyo babikoze niho twoba tubonye ko ivyifuzo bibi ku Burundi babisezeye. U Rwanda ntirwabona inzira ryiza ingingo y'u Burundi yo kurungika ingabo muri Republika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha leta y'iki gihugu kurwanya imihari itwaje ibirwanisho ibica bigacika mu ntara za Kivu ya ruguru n'ya Kivu y'epfo harimwo n'umuhari wa mama kwa gatatu. Mu ntambara zikarishe zabaye imbere n'inyuma y'amasezerano ya Washington yo kwitariki ya 4 Kigarama u Burundi bwagirije u Rwanda ko ariko rubandanya rutera ibirindiro by'abasirikare babwo aho izi mpande zombi zabandangije zagirizanya. Mu gihe leta y'u Rwanda n'umuhari wa mama kwa gatatu bagiriza ingabo z'u Burundi ko arizo zatuma amasezerano ataja mu ngiro, ico gihugu cyo cavuga ko haguma barungika ingabo muri ako karere mu ntumbero yo gufata igisagara ca Uvira gihana urubibe n'u Burundi. Ivyavuye biba ku itariki ya 10 Kigarama 2025 igihe M23 yatangazaga ko yigaruriye iki gisagara, ariko kubera igitsure c'amakungu harimwo cane leta z'ubumwe za Amerika zagirije u Rwanda ko ruriko rushora akarere mu njyane M23 yavuye itanga ingingo yayo yo kuva muri ico gisagara inyuma y'imisi mike. Leta ya RDC ifata ingingo nk'uruhendo kuko yemeza ko ingabo z'u Rwanda na M23 zikiri muri Uvira no mu micungararo yayo. Aya makenga akaba kandi yarashishikajwe na Amerika ndetse nayo nyene. Kongo nihengeshanya gutunga urutoki iki gihugu kibanyi mbere ikaba kandi yaraye isubiye kuvuga ko kibandanya kwigarurira ndetse no kwiyagururira uturere twa RDC cane mu gisagara ca Uvira no mu micungararo yacu nkuko biri mu itangazo ubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru. Iri tangazo rivuga kandi ko Rwanda ruherutse kurungika batayo zitatu z'ingabo zarwo zashizwe mu misozi ihanamiye Uvira muri Fizi no muri Mwenga zise abarwanyi batwirwaneho mu ntumbero yo kwiyoberanya ndetse no kunyinjiza ibikorwa vyazo. Ibi bikorwa birekana amayeri ya gisirikare ati yateguwe mu ntumbero yo gushika muri Fizi atibe no kubandanya gushika ikaremi mu ntara Tanganyika, niko iri tangazo ribandanya rivuga. Naco u Rwanda rurabivugaho. BBC yagerageje kandi kurondera umuvugizi wa leta y'u Rwanda hamwe n'ubwisirikare c'icigihugu ariko ntaco barishura. Eka na Perezida Paul Kagame mu ijambo rigufi ryo kwifuriza umwaka mushasha abanyarwanda ntaco avuga kuri bigira birego igihugu ciwe cagirizwa, aho gusa yashimiye ibihugu vya Amerika, Qatar n'ubumwe bwa Afrika mu guhagararira amasezerano Washington. Ni intambwe ikomeye cyane mu gutorera umuti imvo n'imvano y'izi ntureka mu buseruko bwa RDC ndetse no kugarukana ituze mu karere. Muri iryo jambo Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwiteguye gushira mu ngiro ivyo bwiyemeje ariko ko rudashobora kandi kwihanganira ivyoza bibangamira umutekano w'igihugu ciwe kandi ko biriko ati u Rwanda rwiteguye ati rudahigima gushira mu ngiro ayo masezerano ariko ikintu cyaco cose coza kibangamira amahoro n'umutekano w'abanyarwanda ntigishobora kwihanganirwa. Birababaje ko iterabwoba ry'ubugome ribandanya rishigikiwe na leta rikiri ukuri nkuko bikomeza kugenda bishikirizwa.